byari mu masaha ya mu gitondo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026, aho abaturage nk'uko bisanzwe bari biteguye kwambuka ndetse bajya cyangwa se bava muri Kongo baturutse mu Rwanda. Nyamara kandi mu masaha ya mbere y'uyu munsi inkuru iteye ubwoba n'agahinda yatangiye gukwirakwira mu gihugu hose, by'umwihariko cyane mu baturage batuye mu karere ka Rubavu. Imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yafunzwe ni by'agateganyo, nyuma kandi yuko aya makuru yemejwe yuko nyine icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara mu mujyi wa Goma. Ahangaha aya makuru yemejwe ku mugaragaro n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu, uyu ni Murindwa Prosper, abinyujije mu kinyamakuru igihe.com, aho yatangaje ko icyemezo cyo gufunga imipaka cyafashwe mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage no gukumira ko iki cyorezo cyambuka kikaba cyafata mu Rwanda. Ebola ni izina ryonyine rituma abantu benshi bahagarika umutima. Ni icyorezo kigeze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, kigasenya imiryango myinshi, kigatera isi yose ubwoba. Ubu noneho kigaragaye mu birometero bike cyane uvuye ku mupaka w'u Rwanda ndetse uvuye ku butaka bw'u Rwanda werekeza muri Kongo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ni Goma. Abaturage benshi ba Rubavu bavuga ko bakangutse basanga ibintu byahindutse mu kanya gato cyane. Abacuruzi bambukaga umupaka buri munsi bajya Goma cyangwa se abaturage bava muri Kongo Igoma baza mu Rwanda bahise bahagarikwa. Abatwara abantu, abakora ubucuruzi biciriritse n'abari basanzwe babeshwaho n'imipaka, cyane cyane ko hari ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bose bavuga ko ubuzima bwahise buhinduka mu kanya gato cyane. Nk'uko none kandi umuyobozi w'akarere ka Rubavu, uyu ni Murindwa Prosper, yabitangarije ikinyamakuru, iki cyemezo nticyafashwe mu guhutaza abaturage, ahubwo cyafashwe mu rwego rwo gukumira icyorezo gishobora guteza ingaruka zikomeye cyane. Akaba yagize ati rero umutekano w'ubuzima bw'abaturage niwo uza imbere ya byose. Ariko se ni bangahe bamaze kwandura Ebola? Ese haravugwa abamaze kwitaba Imana bangahe? Kugeza ubu ngubu rero iyi mibare ya nyayo ntiratangazwa ku mugaragaro, ariko none kandi amakuru aturuka hakurya y'umupaka agaragaza ko hari abantu bake bakekwaho kwandura iki cyorezo cya Ebola, ndetse kandi bakaba barajyanywe no mu bigo byabugenewe. Inzego z'ubuzima zirimo gukurikirana buri muntu wabonanywe cyangwa se waketsweho iki cyorezo kugira ngo abashe gukurikiranwa mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'iyi ndwara, kuko iyi ndwara yica vuba cyane. Abaturage kandi bakaba bavuga ko ubwoba butangiye kwiyongera, cyane cyane ko mu babyeyi bibaza niba abana babo batekanye, cyane cyane abacuruzi bibaza uko bazabaho iminsi iri imbere. Abandi kandi bavuga ko nubwo bigoye, ubuzima ari bwo bw'ingenzi kurusha byose. Ikibazo kibazwa ndetse na benshi ni iki ngiki: ese Ebola ishobora kwandura cyangwa se ishobora kwambuka umupaka ikagera mu Rwanda? Inzobere rero mu by'ubuzima zivuga ko amahirwe yo kuyikumira ahari bitewe n'ingamba zikomeye u Rwanda rusanzwe rufite, zirimo kugenzura abinjira n'abasohoka ku mipaka, gukurikirana abagaragayeho ibimenyetso ndetse no gufata vuba ukekwaho kwandura iki cyorezo. Ariko nanone kandi Ebola ni icyorezo kitagira imbabazi, ni icyorezo gikomeye cyane, ikosa rito cyane gusa rishobora guteza ingaruka zikomeye ku gihugu cyose. Bivuze ko umuntu umwe gusa aramutse yanduye akambuka mu gihugu cy'u Rwanda, bivuze ko abo bashobora guhura bose bashobora kuba bakwandura iki cyorezo, ndetse mu minota mike cyane kikaba cyakwirakwira igihugu cyose. Niyo mpamvu rero inzego z'igihugu ziba zisaba abaturage kutagira ubwoba bukabije, ariko nanone kandi ntibabifate nk'aho ari ibintu bisanzwe, bagakurikiza amabwiriza cyane cyane atangwa n'inzego z'ubuzima.
Ku kibazo cyo kumenya igihe imipaka izafungurirwa, inzego zivuga ko bizaterwa n'uko ubwandu bwa Ebola buzaba buhagaze mu mujyi wa Goma no mu bice biwukikije. Mu gihe rero amaso yose ahanzwe Rubavu na Goma, ubutumwa bumwe burumvikana: kurinda ubuzima bw'abaturage ni inshingano ya buri wese. Reka rero mubwire ko tuzakomeza tubagezaho amakuru ya buri munsi, ndetse amakuru yemewe, yizewe kandi agezweho, uko agenda atangazwa n'inzego zibishinzwe. Mukomeze kudukurikira nk'ibisanzwe, ni kuri Bushake TV, kuko iyi nkuru ifite ikivuga ku buzima bwa buri wese. Ndetse ukurikira ahangaha kuri Bushake TV, nkubwira ngo komeza ugubwe neza, wirinda iki cyorezo cya Ebola, ndetse kandi ushyira umutima hamwe, kubera ko akenshi inzego z'ubuyobozi nazo ziba zituri hafi umunsi ku munsi. Nkubwira ngo ciao ciao. Bushake TV, amakuru yizewe ni Bushake TV, komedi meza ni Bushake TV, filime nazo ni Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe, kanda like, akoga share na komenti. Subscribe, kanda like, akoga share na komenti. Kurikirana Bushake TV, amakuru yizewe ni Bushake TV, komedi meza ni Bushake TV, filime nazo ni Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe, kanda like, akoga share na komenti. Subscribe, kanda like, akoga share na komenti. Kurikirana Bushake TV, amakuru yizewe ni Bushake TV, komedi meza ni Bushake TV, filime nazo ni Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, Bushake TV, yene Bushake TV. Subscribe, kanda like, akoga share na komenti. Subscribe, kanda like, akoga share.